Assalamu urmatlı dostlar. Bugün biz sizler için şu 3 maşinanı uşul remendin jardamı menen balдар tartıp toktotot. Kança adam uşul maşinalardı tartıp toktotup sizler menen birgelikte görө alabız. Anda emесе başladık. Dostlar, bizim birinci maşina Девятка. Hazır kança объему бар экенин билебиz. Assalamu alaykum. Eldar биздин досубуз. Бул машинанын веси канча? Салмагы 950 кг, почти 1 тонна. Объемучу 1,6. Объем 1,6. Азыр сиз бирге салып айда бер доске. Мен тартып көрөм. Birden bala koşup getiririz. Gel dastan. Bolbaytke. Emi 3 kişi koşuyoruz. Turgazı güçlü olsa hazır kişine cılış bolap. Gettik. 1, 2, 3. Bolbaytke. 4 kişi. Девятканы тартып көрөбүз. Болбойт экен. 4 киши жетпей алды, 5-чи. Кеттик. 5 киши тартып көрөбүз девятканы. Кетти. Az kaldı. Жақындады достор, 5 кишиде кичине девятка кыйнала баштады. Азыр биздин ремен жетпей калды, ошондуктан аз кошумча ременди кошуп атабыз бул жакта. Тартып атасыңарчы эле? Тарткыла. Нормально кеттик. Үчтүкөн болбой эле. Девятка кеттик. Канча киши болдук? 2, 4, 6 киши. Кеттик. Тарт. Çok 6 kişi olmadı eкен. 7 kişi gerek. 7 kişi Eribol kelmiş. Dostlarımızın barını çakırdık. Hazır Eribol kişine vesi çoğurak. Bu yakta gördüğüre bara birinci arıklardan başladık. Emi tijola vesleri koşula başladı. Kaça kişi olduk? 7 kişi. Gettik. 1, 2, 3. Toxtadı. Çimirildi. Kiçine çimirildi dostlar. 7 kişiden öngölök kiçine çimirildi. Bizde hurmat koşulat. Dagı vesi çoğurak. Biz hurmat dostuz. 8 kişi dostlar. Девяткага тартабыз. Az birden görök çimirildi. Ekincisini çimiriltkenge hareket kılabız. Gettik. 1, 2, 3. Sekiz kişi dostlar девяткага güçüz yetpey kaldı. 8 kişi tartkanda buksir aldı, döngölögü tütödü birinci jolu. Hazır emi 9 kişi menen tartıp көрөбүz. Emi tijolый артиллерия кылып биздин Конокбай досубузду кошобуз. Биз 9 ooz болдук, Конокбай кошулду. 9 бала девяткага 9 киши да койду. Ана эмесе келе тартабыз, аракет кыл. 1, 2, 3. Тарттык. Dostlar, 9 kişi девятканы тартып токтотсо болот экен. Анда эмесе биз кийинки машинага өтөбүз. Анда эмесе президентти баштап тогола.
Asılay дөңгөлөк. Дөңгөлөк айланды. Мынакей 9 бала тартканда Mercedes Benz үлгүсүндө спринтерди тарта алдык. Эми кийинки унаабыз бизде ол жакта турган Howo грузовой машина. Достор, чарчап калдык. Эки машинаны тарттык. Эми үчүнчү өзүңөр көрүп тургандай Howo грузовой машина, миксер, цемент ташыйт, бетон ташыйт. Бул машинанын азыр характеристикаларын бизге конокбайдан сурайбыз. Бул машина канча вес салмагы? Мунун веси пустой 16 тонна. 16 тонна пустой. Азыр пустойбу бул? Пустой. Пустой. Цемент жок ичинде. Жок. Калдыктары да жок. Канча тонна дедим? 16 тонна. Достор, 16 тонна, жанагылар 1 тонна, 2 эле тонна болчу. Азыр 16 тоннаны 9 бала сүйрөй алабы, сүйрөй албайбы? Сиздер менен чогуу көрөбүз. Азыр 9 бала от алдырып сүйрөгөнгө чейин азыр жөн эле түртүп көрөбүз. 9 бала түртө алабызбы, жылдыра алабызбы көрөбүз сиздер менен. Кеткиле жигиттер, түртүп көрөбүз. Дөңгөлөктөн түртүш керек, дөңгөлөктөн. Чыктыбы? Жылбайт экен вообще. Вообще жылбайт экен. Достор, 9 киши 16 тонналык грузовой машинаны дагы түртүп жылдыра албай койдук. Эми от алдырып сүйрөп көрөбүз. Спринтер девятканы тарткан 9 бала эми азыр Howo'ну тартып көрөбүз. Кет! Жылбайт атса? Oldu, üzülüp ketти. Биздин ременибиз, кошулган ремендер үзүлүп кетти. Балдар ушунча катты тартат экен мына Мишка. Жакшы элесиңби? Болор калды, карабачы. Бузак баткакка тайгаланып кетти. Мишка жыгылып кетти просто. Аз кошуп туруп кайра тартып көрөбүз. Достор, Howo от алды. Азыр биринчи попыткада Мишка жыгылып кетти, үзүлүп кетти. Эми кайра тартып көрөбүз. 9 бала кет. Давай! Болбойт экен. Достор, сүйрөй албай койдук от алып турган Howo'ну. Бирок эмкиде мындан дагы көп бала алып келебиз. Мындан дагы көп бала алып келип, ушул Howo'ну сүйрөгөнгө аракет кылабыз. Ушул видеого лайктан көбүрөөк баскыла. Эгер 5000 лайк алсак, буюрса Howo'ну дагы сүйрөгөн видеобуз чыгат.